Азыр эң чоң проблема Кыргызстанда эмне десе, свет эмес. Кыргызстанда эң чоң проблема эмне десе, суу эмес, таксыр. Кыргызстанда эң чоң проблема тил. Некен? Тил. Биз сүйлөгөндө оңдойлу. Тилибизди тартайлы. Алла наразы болгон сөздү сүйлөбөйлү. Элди талкалай турган, мамлекетти талкалай турган бул тил. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айтты: "Бул дүйнөнүн чипуха, ахиретиңди талкалай турган тил." Тилинин Абу Бакр Сыдык разияллаху анху тили мындай кармайт эле. Түшүрө турган жерге түшүрүүчү ушул, дозокко түшүрүүчү ушул дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям осуят айтсана, тилиңди тарт дейт эле. Биз бүгүн тилди бош коюп берип койдук да. Тилге демократия жок. Tilde, İslam'da demokratiya yok. Tilge çektөө var. İslam'da subhanallah meyli. Söz hukuku var. Söz hukuku var. Söyleş gerek. Akın var söylөгөнгө. Bırak karağınız. Sizden hukukunuz, ikinci adamın hukuku baştalgan yere toktoyt. Bırak İslam dinde Kur'an'a karay turgan bolsak Allah Taala süylö madaniyatında mınanday dep aytat. Bakara suresi. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا Sizler adamlarga söylөгөндө, adamlarga aytkıla. Linnas dedi. Adam musulmanlarga emes. Bardık adamlarga. Husna, çıraylı söz söyle. Al sizin dosunuz bu, düşmanınız bu, jagabı, jakpayбы, çıraylı söz söylөгөнгө biz buyurulupuz. Tak. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Жақшы сөз сөйлегілі. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Жұмшақ сөз сөйлегілі. Кім айтытады? Бұл Құр'ан-ы Кәрімде Алла Субхана Атар бізді жаратқан. Тілімізге бұйрық беріп атады. Сөйлегенді. Еми Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не dedi? "Men kana yu'min billahi vel yevmil ahir falyakul hayran aw liyaskut." Kim Allah ahiretke iman keltirse, söylese, жақсы söz söylesin. Bolbosa unçukpay ele koysun deydi. Tak, gıybat ne menen bolat? Til menen bolat. Tuhmat ne menen bolat? Til menen bolat. Munafıklık ne menen bolat? Til menen bolat. Til jumşak bolgonu menen sööktörдү sındırat. Til kol bolsa jakınga ziyan jetkirişi mümkün. Til uzakada, ушул жерде oturup Moskvаны talkalay turgan til. Moskvadagi musulmandardı, Amerikada musulmandarga til jetet. Kuup жүрүп жетет. Кандай? Алла Субханаху ва Таала гыйбатты арам кылып койду бу. Демек тил боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, адамдын баардык дене мүчөлөрү тилге кайрылат экен күн сайын. Тил дейт экен. Сен түз бол, биз түз болобуз дейт экен. Сен кыйшыйсаң, бизге да кыйын болот дейт. Биз да кыйшыябыз. Бүгүнкү эң чоң проблема тугандар ушул тил сөз менен. Аны ошо аркылуу анан кийин карап интернетке билип билбейли ар кимди жамандап, маскарлап, карикатура, чагымчылык, уруштурмай, шайтандын оюндары. Жок. Бул исламда жок таксыр. Бул менен абир таппайбыз. Бул менен биз келечегибизди таппайбыз. Бул менен тугандар ахиретте даража Алланын разычылыгын таппайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сахих хадисин айтып берейин. Бухари шарифте келет. İnnel abd yetekellemu bi kelime min ridvanillah la yulqilaha balan yarfa'ullahu biha daracat. Bende bir söz söyleytken, tilinden söz çıkat eken, Allah razı olgan sözünü söyleyt. La yulqilaha balan, itibar vermey, göngül burbayla, koş, bundayla söylep koyğanda. Biroq Allah razı olgan sözünü söyledi bulçu. Allah Subhanahu wa Taala uşu menen beyişke kirgizip öyle koymasdan darajaların beretki götürüp koyatken da. Bu bir söz. Ve innel abd la yetekellemu bi kelime min sakhatillah la yulqilaha balan yahvi biha fi cehennem. Bende bir söz söyleyt. Allah narazı olgan söz söyleyt. Biri ağa gönül dele burbayt. İtibar dele berbayt. Allah Taala oşu arkılуу dozokko taşlayt bunu. Peygamberimiz aytып atат. Bir söz menen beyişke çıgat, bir söz menen dozokko düşöt. Bir söz, her bir sözden Allah je razı olot, je narazı olot, elek sizde.